Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Viewers in Maraktagi Kanagumba koi chino karana haiba tare video update tawbiro haiba lei ko tawbiro haiba dugi matungina video si semjabane adam yam nauna koi channel si nauna thengna ba yaragadi subscribe, like and share soina tawbiro ko koi mathang gari ga mari leina ba update sing ai purga dum lakchage koi gari stay da phangiba gari sing asigi kai gari leige haiba do adum ai myam da dum ai share tawjara ge ko zik koi ki gari lairiba gari sing sigi ai happy samlupa video ma thang ai hajara ge ko Bolero su leire adagi Alto su leire adagi i20 su leire se koi ki i20 de han horage i20 Magna ni ko variant 2012 kini aduga magi price demand na 2,45,000 aduga kilometer 48 muk thaure go smaina lai magi se alloy su smaina lai gani ko design je aduga magi mamangi looks smaina dum lai ni ko mai manung je zoi pe ulake go aduga tayar gi su dum yeng biro smaina ure go dum manung je pe changa go ulake go adu sina koi manung gi lai re go manung gi se pe changa ge yengan chake go sadi sare he manung se seat leather koi oi ni ko ani ye auto dimming divider kana manually to ni ko dashboard smile lai gani steering mounted camera dress lai di ko cup holders di aure all power window smile lai re ko aduga magi back na smaina ugani ko maning gi aduga mathang gi sina khoi gi commercial vehicle lom da la yamna pamna sinaba yamna nauju nauriba khoi model se 2019 gi ne ma se aduga magi demand price na 4,20,000 adu mai kilometer na 24,000 ma se 7 seater ni ko tayar ga si condition dum lingi ha batare adu manung chung chang ga yengji ko kamai to ge ha sini manung judum yam phajana nali ha batare ko yengda seat cover kam to de dashboard ki design adum aite yam phajari ha tare yengda dum ko sina maningi smile lagi ni ko yam phajai adum maning de soi ha petang usara ke yengde se Minor like any commanding intelligence. Mathang dana koi Bolero ina observe ke Bolero se mage look se yang biodum gari saka ga je tonga na koi sinto ga hapo jane mage alloy ga je design je steel gi gents minor like any ko maning ge looks gari condition yam lingi 2017 gi odone ZLX odone ko aduga adu magi price demand 6,75,000 smile muk high ko adu kilometer na 47,000 muki sang da lai de to manung ja pe ulake tayar gi condition smile lai to maina lai gani ko dashboard cha ai manung ka khalake ko seat se leather ni smile lai gani ma gi dashboard cha sina cup holder susile yaure kot pai bang adam gari je condition ling hai tar seat cover sudum phadna yam nana lai di hai tar ai control jing se yauri ko duga maningi no smile le adagi magi mamangi saka ade front looks smile le ni ko dark has smile le Manipur number wade ni headlight design smile le ni adu mathang da khoi alto me am khwai gi pam na ba khoi low budget ki hype dare adu ma si 2014 gi ni ko de kari condition de lang trick lang e yeng me kaim ta khana tawdri 2,40,000 2,45,000 ba aga kilometer na 40,000 ki sang tawre ko Manipur number ni si jo ubi de ko
adagi tire gi condition yengiro ai man ka khatcharake adam mai variant je LXi oidoni ko adam mai gi interior smile lagani speaker yaujare adu sigi infotainment je sumnagi kai kenoina yaure ko tasti oidre sidadi smile lagani ko adu maningi ni smile lagani ai maning dege happy usarake mu maning gi na smile ubani ko Alto800 2,45,000 adam slightly negotiate kitang di loi muk taw yai ko adam mathang amuk koi mathang lak do ji gari sina koi gi Swift West Bengal number ne Swift koi gi model se koi BXI 2013 gi model oi done magi tire smile lai gani turn indicator si or web de lo yaure magi price demand jina 3,50,000 smile lai ko aduga kilometer je 35 smile mu thore hai manung gi condition jum tang geng si ko all power wire ni steering leather wrap wire leather seat wire ni maning gi na smile lai gani ai control sing smile lai yaw gani ne AC control smile lai ko adun si ni koi gi water bottle holder the music system ke lo yaw re ko sai da ai maning jong tang usar ke ko maning gi sina smile lai maning gi design smile lai ni ko am gari sidi koi minor scratch samsa gumba kar natana ai measure koi den kumba yam sawba koi scratch kumba dum mari lai bu de ko aduga mathang koi gi somna mu lai jare santro jing ne khangna bu ko santro jing je GLX ni 2012 kini ko sina the masna price na only 1,95,000 smile kilometer na 55 ki sang na thore 1,000 sang adoi mathang mai ko lake do manung su lake ko adu ko sei da mu alloy wheel da la ni ko tire gi condition ni cinema gi manung gi design se leather seat loina ore adu ko sei da infotainment ko touch screen ama the happy ko mamdi mam me am habit urang wadra khang gitu semegi sin infotainment do ne screen ko 9-inch sang andak lai sina ko Creta ye ko ye trending de lai ba gari ne Creta ko ye S variant habita sina ada magi look se be jengyo gari condition yam thina lingi ko sinau sin akoi paisa han wal leiba haidi kitang khudong cha da hai lei dai ne adugi damak ta disi amna golden opportunity ni habi are ko adu si akoi gi reject kilometer 20 muki sang da thau da ngai ko aduga mage demand price habi tare demand price 10,99,000 smile adu dum slightly kar dum negotiate to ya bi khudong cha pi di adu loima projector helam wire ni jare yaure adu fok lem su lo yaure ये तो आने से ना हाफ के है या हाफ का तो वजह से इशू थोड़ा याव रहता है एलोए हाफ के है कभी जाए को तैयार कंडीशन भी पड़े तन निकलता है याव जरे रिक्वेस्ट सेंसर से याव रहे अभी बस सीख जाने और ना मत इधर पावर लोई वाला नहीं अभी का सीख मैचिंग से डैशबोर्ड का अभी सीखा अनि कलर कॉम्बिनेशन जैम फंसे है तारे को हम साना बाय तारे कित काकर लगे अदुगा यमनि सिको cruise control yaure aduga media control si yaujare aduga silere magi gear sina gear knob sina the armrest yaure
loinama sidadi ayam lo yaure haitare aduga sina mo auto dimming IRBM di odre manually adjust tawni ko aduga halogen da light leire yaure ko gari comfort yam thina nongai phamba ko steering leather wrap chu oire leather wrap chu tawre aduga sida me the digital masam yauri ko sina analog ta leire hairani ma S7 push start stop ta angdoi ko aduga seat height adjustment gi loi mak seat loi yaw jore abtare maning gi so e pengen jarake rear S7 ga yaw re ko tida eda smile aduga maning gi di si keno simidi seat headrest adjustable di oidre ko aduga jeju am phaja officer ma curtain happy ko aduga maningi looks smile like ni ari se yam phaje rear wiper yaure di fogor lo yaw jare sakpin de na zo ari ko yam phaje gari si ko si kodong sa se dum lobi ko mem aduga iroi lobida chile jare iroi lobisina koi gi Alto K10 andra koi gi Alto digi kitang haigalaga haibitare Alto iron beta gi kitang haigalaga kitang wangkalaga laiba gari ne aduga magi Alto K10 je 2018 gini sin auto gear oi bai tare sina mo koi gi koi nupi angang sina thaubu su hena kudong sa ga do gari oi re sina aduna ma se adum haitare city drive ki damak tari yamna par do ba dum gari makal ne adigi gari su condition yam phajana lengi aduga magi price demand je 3,35,000 smile lay aduga kilometer na 27 muk thawre go adu magi tire condition smile lay ni ai manung ja pet usar ke sida lay jare kina manung gi dashboard ni silai steering leather wrap oira ni adu seat leather nga to ore adu si auto gear magi keno do ni jelai to yambiro ado koi gi nupi gumba na thau da hena nung sa ga do gari oi go si gari sa all power window ora ni go na maning gi ne aduga sina muk maning gi na mu koi keno oi ba se window power di oi ko manually to ni ko seat headrest se keno oi re akoi adjustable oi ko maina lai gani aduga variant jina akoi gi ma se VXI smile lai ko auto gear se bega smile lai gani maning gi looks ado ma'am sigi khudong cha ba mangan bi gano hai batare mangan bi gano hai bi si yam tang na lakwa sugumba keno se auto gi se yam tang la ya di phangna de bu go heda loge ha so aduna sigi khudong cha ba mangan bi dano ba ha batare adum ai description da contact number su na hapsan jaram ke ado contact number du da tawbiraga si details to khangbi bi ya gani na haijari go ado di ngasi gi di video se sai sum loisin jarage mathang gi Anouba gari sing amuk update korga lakse ge so kai thau matam da seat belt sushendra phabiu gari ja torna helmet upiu haraga sai sum loisin jarage